Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo pričati o novom setu koji je zapravo reverzija starog seta. U pitanju je Legendary Collection i to specijalna edicija za 25 godina postojanja ove igre. Ovaj reprint legendarne kolekcije izlazi 21. aprila 2023. godine i donosi reprinte najpopularnijih boostera iz doba kada je sama igra nastala. Glavne 3 karte u ovom setu, kao što možete da pretpostavite, bit će 3 Egyptian Gold karte, bit će najbitnije u ovom setu, a pored toga dobije će se i najstariji boosteri koje ste imali prilike da vidite u prošlih 25 godina od kako ova igra postoji. Svako pakovanje Legendary Collection sadržat će po jedan booster od sljedećih, a to su Legend of Blue Eyes White Dragon, Metal Riders, Spell Ruler, Pharaoh's Servant, Dark Crisis i Invasion of Chaos. I naravno 6 ultra rare karata. Iako mnogi igrači ne priželjkuju toliko ovaj set, oni ljudi koji nisu imali prilike da nabave prvi put Legendary Collection sada će imati priliku i plus imat će mogućnost da izvuku neke dodatne karte u boljem raritetu, što je svakako za pohvalu. Oni malo mlađi igrači koji nisu igrali dok je ova edicija bila aktuelna, sada će imati prilike da u svoju kolekciju dodaju neke karte, ali i da nabave nešto za svoj deck ukoliko igraju casual. U setu će se naći popularne karte poput Blue Eyes White Dragon, Dark Magician Red Eyes, Black Dragon i brojni drugi. Također mnogi igrači će moći ponovo da nabave neke karte kao što su Pot of Greed i Raigeki u njihovom najboljem izdanju, a ne smemo ni da zaboravimo booster Invasion of Chaos koji je doneo itekako mnogo dobre dekove i strategije. Ovaj set Invasion of Chaos je prvi put doneo pravi turnirski light i dark, to jest Chaos deck, koji je bio izuzetno popularan 2005. godine na svim velikim turnirima koji su se održali širom sveta. A Black Luster Shoulder i Chaos Imperial Dragon kao i Dark Magician of Chaos bile su 3 najbolje karte iz tog seta i najtraženije, a njihova vrijednost i dan danas drži cenu. Najava izlaska ovog seta iznenadio je brojne igrače, a ono što je jako interesantno kod cijele ove situacije jeste to da neki igrači priželjkuju da se i Legendary Collection, koji obuhvata karte iz GX serijala, također može da se reprintuje, a to bi usrećilo mnoge igrače koji vole da gledaju anime, a pogotovo GX i naravno ljubitelje Jaden Yukija. Pišite nam u komentarima šta vi mislite o ovom setu i da li ga iščekujete kao i mnogi drugi. I naravno ne zaboravite da se subscribe-ujete ukoliko ste prvi put na kanalu. To bi bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekom narednom. Do tada, veliki pozdrav!